Kesada sila jalan Cening bagus raga ni dewo ni. Ane jani buin bapun ukur ni dewo. Ane lenan ado tu lantasan ke bawah sang saksi do. Oh pemargi do jalan ane. Nemadan akrada mantinnya ni apang cening tatas nawa nak silih sinungil lantasan tu akrodo dituado pang cidewo ngeresepkan kengkian ani madan akrodo tu cening malah artinya inggian tu lantasan arti ni melah neto ane tata sang dewo gumanten ni pang presido nyintu dewo sauninge pang presido nyintu dewo nawa akrada marati tuturang bapo lantasan jani inik lantasan te bawas krodo krodo tu pangdewo tatas nawan sing nyinte berdegan sing nyinte tarin berangti kedo atin akrodo ni tu ini ala pedih tengah Rita kalau nyen idewo mepari laksana Rita kalau lantas dewo mupikayun gumantirnya ni pang presido pari laksana ni dewo itu alep di tengah nah pang kedo masih di sisi pang pato ini ya dekaya galang satua dhuwur maning Rita kalau do nyini dewa mepikayun Rita kalau do nyini dewa mepop minah gumantine pan setado nyin pekayunane dewa itu tatas tinglas galang itu nyin paling bagus tuara yang keceda pemekas lantasan kecening aneh sandang resep kang dewo pin bidang je Rita kalau dewa do nak nyedo Rita kalau dewa do nak nyacat
sampunang ya dewa ngelaksana yang berangti turin pergedakan itu jenis enggak Masedan ajam nan lenan kinto masih jenis ado kalau masih dewa anak nyungungan anak mudi nayan sebagai do ini dewa merasa nih kekangka do ajum nyinto dewa jenis enggak Dagalando Sadamaratan Pawawanan Rita kalau idewo mempari laksano Rita kalau dan ini dewo mempikayun pang presido pari laksanan lan pikayunan dewo itu dek lanuk ngawenan lan das punigo pari laksanan dewo sat mako merto sani presido ngawe wong len merasa liya enggak